Падриль районенче Россия патшалық думен депутатчы Алла Салаева бульче. Валтыл тада эш ветеранизине сарба хузан хюделевчи кине дума пушланрамба сагр вуны чулшитнине халлана медаль бечисларе. Диана Иванова цепленрех. Ахерзем, раньшандала гитада себе булаш кереш. Мен лечи де буржи. Ман баянда чургушина еттам илзагайр бурну шурдамда. Апа, чургушине тудыр важи. Падр елзи ачапача юнер шкуленче веренекензем пухыннесене сыр жеке постановка гыдартриш. Шага балла хизепликине мизен черене хускатре, нужалы шамрыклыхне аза илдерже. Шахачи аленче шуралза юсне Александр Мрелькина окоп чамны жүхне вынжи череблна, вижи уях киле таврын мазырешлене. Окоп чапмаган санынже сибе, тумдиризенген атшаш, вара Перин жіне бірі бұқсағын атыраттымыр, ұтса келіне кайны жүхне. Вестім жеға чіпітсене алжене. Мая сопландым бір. Ондан бара шыпмән, шыва тұқсам. Тері вұрмайынде, мен дума шүрененде. Александр Кузьминична эмербе хешлене. Шемьери сагыр ачаран чияслы булнамай, ана уйрымах евірдивне. Хюделевчик кине дуны шерден даврынзан херен фронта каймаят тухна. Анжақта вырысла білменнебе ана хаварна. Варжы жүлезінче Александр Кузьминична варманкасына. Ундан күнюхра тарышына. Нумай жул тыван колхозра евыч комбиназинже вайгуна. Мажыребе сагыр ача журатна. Анжақта иги вылебе хере шамырклах пурнышыран уйрылна. Мажырыте такшанақ шугенде. Мөнле чатнажи, тет тағырванши чере ветеран. Халі выл ешлы монугізембе, тада кешін монугізембе заванза бұрынать. Александр Кузьминична паянта ағайларма юратмас. Килда вражынче пақчара кыштардадать. Сывлық пергиде үп келешмесха. Эшлейне қақытада ұлмағылардым. Сусынавали ұлма бізіреп. Цель булура тывады ветерана числариш, чедекші хизем барнелериш. Кам гилемин везен медалезене тыванезене бадиш. Эзирі чынжен баттырзем, сирден баянхи чамырксем тесле келеші. Тері Алла Леонидовна наградына девишнезене ырлық сывлық суннамай. Чевашчингыларым вали Диана Иванова, Дмитрий Макаров.